ni kurega mwana ka kandi kari ni kurega mwana digafande nakuchanga rap mande kano jeta sande urukwange byanje timpaka yenda jende bwa kundeba dinye governor taragazata bana rap nje muhanuzi nipana nje mukamuzi nimba kamuranka ruchamu zimba chamura different masho rap kana ku Fidini ka satellite na simra nimba simura madama igango tajihabira munka kwanura biti waji byamirade kankweteru byamira tine challenge tagure cyoza hosentu jihure kumi butakasire ni darantetse boyi nenzara turi kubasa kunyereta honta kwesire yo kusinika yo kuzana zano taji hana mwa kandi mukuri wakogeka hikurwazo sindagano kankana tutukana jirzango gemwe ndigana reka kusindagana je When you take age, then professional producer, you should not take one take. Another trial. Obuno shanga ya ekyeshongoro nkaro baju. Then ninga ininga kakamwe. When niteka take. Kando guwisha freestyle wono mukoro. Okay. Then amaraka ganyo you need to kongera cyo bakweta effects. Like intonje. Okay. So like now. Itamu auto tune. Atu ogwa hip hop. Rappers out there. Biti waje byamirade kankweteru byamira tine challenge tagure cyoza hosentu jihure ingoma mwe tudikumi butakasire ni darantetse boyi nenzara turi kubasa kunyereta honta kwesire yo kusinika yo kuzana zano tajirango ni nyahana mwa kandi mukuri wako. Yo, let me create a bass. Okay, bass ni yoti. The bass. Ezikutamu nizo kuvuga abantu ezikora ki. Bajeta bass. Bass. Na yenkashanga ni bajeta bass. BU. Okay. BUS kandi niyo bass yenyine uri kuvuga abantu. Bano yahura effects noziteka bass kugira ngo zitaka effects zitakatomera na instruments. Okay. Ba producer bandi boni babicenga. Okay. Mranimba simura madama igango tajihabira munka kwanura biti waje byamirade kankweteru byamira tine challenge tagure cyoza hosentu jihure ingoma mwe tudikumi butakasire ni darantetse boyi nenzara turi kubasa kunyereta honta kwesire yo kusinika yo kuzana zano tajirango ni nyahana mwa kandi mukuri wakogeka wazo sindagano kankana wamaro tukana jirzango gemwe ndigana reka kusindagana. Yes. Echo twakora twatamira karo now. Twa voicing. So chikuba kisigirize ni mixing and mastering. Yep. Weka kweza kuvoicinga ngoye kuchirugwa aba yachurugama akusigira umurimo gukora. Nona binsigira ati nyo sigara hondi kiriya wari. Awoti ata umukorasi. Chorus of course yeri sample. This was a sample. Okay. Sort of sample. Twenda turebe iwe nkomweshongozi ko kuheza ko mu studio producer ati nko kwenjere yakutwarizamu Ayebz. Yes. Iwe nkomweshongozi wa hip hop ninga omweshongozi weno waburije. Yes. Oba no kurasa uti. Tukutandika ninga twahereze. Ati nka hitwa ka stage hitwa ikawaza ku voicing. Yeah. Ati wiro gwinjo utakagire mu studio. Nubo ine kusiga wa making sure ngo ekyeshongoro cyawe ngo kuri kucenda producer nko yakikora ati bwo kureba ko naheza ku voicing ebe byaryo natugambara teka mu basi teka mu za chorus na n'ibindi byona tereza tusiga gweno gumaho toka kanoje of course kuba notire makasete kawe nunwenda ku making sure ngo kimwe cyona wasiga Sherstede amaraka tiagateka mu auto tune ubwo icyo barapa konesisi irake gitu original sound ubwiro bwinji sana barapa abakugeta kontite barapa bine talent
noine kwarira ke bya so noine kumekinga shuwa ngo buri kimwe amaraka tugazwarana biti tuzazwarana aho bito butumerana azo ojo nebyo so ya producer to umuromo bwiti no kweshongora uka producer nabayine kumekinga shuwa so now iwe nka rapper zo bwiro bwinji muri ba freestyle right no basejesha tugarukira meje freestyle nendo ntere mutayari wese oteke mutu inute exo omugete cyeshongoro wakora freestyle right wijo tachandike tugaruko kore freestyle oteke mutayari wese tu inute extra muhe ati ntunda tukakase talent iwe uri umuntu ureba Tayari wese ntunda tumanye talent nebere ryo ningane bazoko babandika bashoma purepu aija kuraminjire ati nyeno tere Tayari wese tu inute extra out simburi the same beat same beat tukora tuti nkaburizo kale linda simbure okay. Yeah. Freestyle rap. Yeah. I'm at the top of the picking up, got the keys. I'm like snow in the winter and I make you fizz. Sealing up, we make gang. In the studio, Ayebz Pro, yeah. He's the biggest. He's the baddest in the game. Beazinja, Celebu Ambarara, yeah. Yo, we the baddest. Chilling out on the show, yeah. Tunusha extra, we the other extra. I'm an extra, you know, and never extra, yeah. Yeah. See a Ghana competition when I'm working on a fiction and a Kazma confusion on my first time edition. Watching out on TV. Everybody is watching out every evening. Monday to Friday. Finish extra. We're giving you extra raps. Extra vibe, yeah. With the baddest. Bayazin. Montana brings baddest. J. Ayebz Pro. You know, yeah. Say. Yes. Ditere ture twashaka hina ibya yanga okay twashaka hina ibya yanga tumukwate mesho yes twine Montana Ayebz producer katuya umurembo katete mbarara ditere tujihurire I'm at the top of the picking up, got the keys. I'm like snow in the winter and I make you fizz. Chilling out, we make gang. In the studio, Ayebz Pro, yeah. He's the biggest. He's the baddest in the game. Beazinja, Celebu Ambarara, yeah. Yo, we the baddest. Chilling out on the show, yeah. Tunusha extra, we the other extra. I'm an extra, you know, and never extra, yeah. See a Ghana competition when I'm working on a fiction and I can't mark a fusion on my first time edition. Watching out on TV, everybody is watching out every evening. Monday to Friday, finish extra. We giving you extra raps, extra vibe, yeah. With the baddest, Bayazin, Montana brings baddest, J. Ayebz Pro, you know, J. Yeah. Put it down, Ayebz Pro. Akuba. Enshongezi bya nyona barya kavimbo rona na phantom na tashi na barya kavimbo ya mu studio banyeshongoraho na vimberayo ni mukoze sache ba rap neer talent ko ko kumanya biro bwinji ene rapper ata freestyle ngogwe na ata rapper kunkananye na kwata mic ninyesanga nagambere so ni chitemba butemba mutu just takaja unemandwa ware naguruka okay kwechiri just ni talent yeah Ayebz turumuntu tujana twendera program yitu edizo bamwecho yakiti Ayebz ko kweza ka oguporo yaheza kushora osigara nokora nsigara ni nkora research ekyeshongoro ekinakora ati kwakwija ine hip hop umuto gwanje gutaya in the country of hip hop. Okay. Like me, I'm a versatile producer. What do I mean? The producer kubasa kutera afro, nkatera zouk, R&B, reggaeton, bidancehall wagwan byonani nkabikwato murundi gumutwe. Ato kukakwija na narga nko shongo za kutera nka gospel. Yes. Ati obonko bwanje mbufurra. Bugaruka wa hip hop star. Ati nzo munsi ya hip hop hati mbari yo nagira ki namukorera research of course buri cyeshongoro ni nchikora research yacu
tukugira ngo ninkore byeshongoro bikushana ngo ushange nanka guyatera kikushana neco riya ushange ngo exit yatere nke cyaravu star buri omwe nimukorera ekeye wahuretse shongo kinakorera master J nuchura nke cya master J wateneka kwate necha viga tineka kwate necha matinure tihina na necha megaton era nabagambira ngo ninye nakoreki kandi kagaruka nkakora kiri abamwe ni bahakana test ya irema pretense yeah ainene binde bikwija video mu kiyungo toka tubizaho takabiba reka mbibize nibirungi it is okay nyenda tukwendera umbigambo byamayo aro kigambo cyo kugira ngo cyeshongoro kikirya mixing na mastering hato umwe cyo kutakatire mu mixing okampete shongoro cyanje mixing kiri kiti no bu ngweto buci obujogori obukoromono bunkongeramo mwenu obutunguru instruments obunkongeramo then twaza mastering it is not an instrument muchikwaseje wijo kakora nanye project ukajana ndagitora kujimasteringa ningashi ukandetera project ngunji mastering utaka expecting anyo kongeramo instruments there is mixing and mastering amwe na mastering ichonga wachenga then mixing and mastering nini nyongeramo bundo buntu obukuburamu then mastering a sound ejane hurirwa jo matu like sound ushanga yone spread injireje amaraka gona ganyirireje gali silk you get aro chintu chinkuza noza kunyiteza producer ntumbuzo arrangement ngocheshongora ko umuntu ari kujangu ngogo nakora arrangement of the song ekishongoro nono arranging ati ni tukora arrangement kurugera no mweshongoze cyakufiringa akubanyo kugira nti nkosobwo nko bwanje nyenga may I work with an artist you get me like omweshongoze ndasa kuja ati nyowe havasi yo kubanza before chorus etakagiro ni nyenda ukavasi yes ninga shika huku wachenga hata aho nyo ninjira nti kunka kuri twakataho kandi tukagaruka tukakatana kuri mwe tutesa turi babiri arrangement ntujukora babiri then harokushangori awa ari green tine cyakumanye hata aho nibubu nkwishiza nkakora freestyle zanje nkamukorera kintu kikarugama nibyinji ebakwata entertainment industry kan tuzaguma ntugeza ku making shongo twabasiyo ni munabicenga itwinka abantu no Jackson na Tayari West nyenda musibura bakutureba ngaruko mu studio wa Tash Rona na Phantom sibura tutandike na Montana yo habari ba TV West mwena twinto extra banyeta Montana Blings the baddest rapper from the West mwe bari munonga kuturera izoba baba mwena no gundi murundi nsakuba ntugaruka big bless up yes tuzoba Ayebz we bari munonga Beazin na team eija kuntayira ha studio niho turi sound master record zimbarara katete no manya nyine ba followers yeah by the way my dad was from Nigeria so I'm half caste muna Uganda mu Nigeria, you get me? So nyina abantu banje bari side za Ghana, South Africa, Nigeria, Kenya, Tanzania, Africa tiraji, you know? So ni bat following. Tinku basa kugira ngo bagambire nti abanyambarara ba Western Uganda ba Uganda no. Ensi yona n'abasibura kare we bare munonga nemuninga ruko wanyu okokwe kamukuzi kandi uri munondeba atunuce extra nabankorire katete turukugira ngo tongere kutangariza etiri omu entertainment industry. Back to you Tash Rona na Phantom DJ kandi nyowe abwa Tayari West kansibura Beazin zejesere buwambarara yambara mnonga woba yicherezo boyanga katete niyo capital city yonka abo kwa twine chikampara tina handa hikiri twine capital city yitwejo yambara we bare mnonga Beazin kandi hiti tutamentu noza kujeta jo mu studio tujurucherezeje abo kuba ntubasotaje huraje za yazo nkanzo twantura kuno kaba rapa boti bene shonga by the Beazin abana binetareti gukora ntusima we create talent business ati nyonko go mweshongozo go yine natakumanya but is a good rapper wa uri byeshongoro biye yokahura is a good rapper, he's promising. Aba roots and culture nenda kwija kubaraba ho kace nanye nkabanza na manyaje kugira ngo nisho tubasa kuzayo tukatera hit like nkocho mkuyana yenda tuze kweshongora ochomu Beazin otebekansize ochomu sige wa muramurezaje kugira ngo ayijate hit yeye munonga konka abo program tiniche extra kana Tayari West Virgin program eyo inekwe kumiraho kaburijo kuruho kubanza pako rakatano Rona Tash Beazin Phantom DJ okujendera chimwe paka shahemwe muchirize mbare kuraha mtakargaho